Isokono keda irutini kere nelo marete Gogonyo Primary School nkedia Itunga bala muriat araboti isunyo kano asasena Aboliasio me temuno kiniti beri korone kiding MP sula rabetu beta ketempira la akan ara inetibol kale pesite la keju kano abolo keda ikimunu wegelegela obuka lo Gogonyo keda pal sada kai moriarit just gonna get out defend. Korone ngesha bala bon barano Aboliasio ne bwa kitinyesi otupite ponlo bunga sisumuni tunga oka ubonebe akarato na Aboliasio ne alo singesa itopol nyuba ata samu boron kere apro mai promoting a talent ni tunga no palisa nara element pila eja ikwa so abura ngadu mo rone FC na ebe tongo agena tachene na ebe tongo ngari o leagues competing at gesa dakida leagues kuile kani ejem pila na ngoro ejem pila ni kiloko ejabe ne tibuda konye ebet MPs abo yakida district of council of palisa tukuru parliament esa pata le kukurana lipaperono le joketao katu aretu alo palisa akuna kuko kila kwa kini kwa palisa la mikilezi kneeling to thank you so much for voting the wise and Iraina pack kide sawa nebeto na abwa kapido pitunga nani ana aingareni kina anyo longoro na gito gonyane adanga anyo kingisa hano lema monyo ngapupi ngono bala boni be buli chinto kolango saze kineni alama ngano abolia na mpira na jaun lolo ekose sapano Gogonyo no leme bulia ete bale count Gogonyo bulia ete kesi dakira MPs neja so parliament akosa pesura che wanisa talent na pesu dikiuna na Aboliasio bale mpira bulia ete kida women MPs nu eja so parliament Gogonyo parana lolo ara yala mabonga ne team no honorables ne kondo so Kampala team na ngoro ara dino mtano ka igolo kanyare ya noti mamerono ni jibore pesi ya utangoro kidai team no kilo kuna honorables katika sasa da pesa no mo kesi igolo dokiti ameno so lipito honorable iyataki anana kini tungare so kada kano a TV is Lawrence Okwakol